بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الصلاة والسلام عليك يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. صلى الله على جميع صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Садитесь, пожалуйста. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ختم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحياتهم يوم يلقونه السلام وعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. Moskovdan ichib o'tganin xatiringizga keltirib o'tasim keladi. Bu kechalarni birinchi bo'lib Rossiyada Qozonda boshlaganlar. Qozonga erib boshqa shaharlarda, boshqa yerlarda mavlud kechalari o'tkazila boshlagan. Bizning Moskvada mavlud kechalari
Бигрәк менә 10-нчы елдан башлап 1910-нчы хәзерге 10-нчы түгел 100 елдан артык алдын беренче мәхәлләгә хәзер тарихи мәчет дибез. Аңар килә имам булып, икенче имам булып Габдулла хәзрәт Шәмсетдинов. Ул бик укыган кеше була, гарәп телендә, фарсы телендә, түрк телендә, иске татар телендә, иске татар теле ул башкарак туганнар. Ул Идел төркисе телләр аны. Барсында ул телләрне белгән. Һәм вәгазне җиренә җиткереп ана телендә сөйләгән беренче тапкыр. Чөнки башка имамнар алардан алдын начар сөйләгәннәр татарча, күбрәк теге гарәп терминнары белән кулланганнар аларны. Бу инде саф татар телендә сөйләгәч, бик яшьләр дә, уллар да куанганнар бу нәрсәгә. Мәвлид кичәләре менә шул 10-нчы елларда көчәя Мәскәүдә үткәрелә. Беренче мәчетләрдә, ике мәчеттә Мәвлид кичәсе үтә. Аннан соң ике мәдрәсәдә һәм мәктәптә, Асадулла йортындагы мәктәптә үтә. Еллар авыр. Бигрәк тә сугыш еллары 1914 елдан башланган бөтен дөнья сугышы. Материал яктан, матди яктан бик начар тормыш булса да, байларыбыз акча биреп, ярдәм итеп хәлләреннән килгәнчә, шундый кичәләрне үткәргәннәр, бигрәк тә балалар өчен. Анда инде Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламның аның тарихын, тәрҗемәи хәлен, биографиясын, Коръән ингәнен, ул үзеннән соң ислам дине калдырганын, шуларны барсын да сөйләп, кайсы вакыт пьесалар белән уйнап әле, шундый кичәләр үткән. Авыр булса да. Аннан соң Мәскәүдә булган Россия мөселманнарының тарихын, көнкүрешен, мәдәниятен һәм телен өйрәнү оешмасы була. Шул оешманы җитәкләгән кеше була Цаликов дигән. Ул Цаликов произношение осетинское, осетин кешесе. Ул Салихов. Вот Цаликов ул татарлар бик яхшы алакада булган, мөнәсәбәттә. Шулай итеп, ул җитәкләгән шул оешма улларны җыеп, шундый мәвлид кичәләре үткәргән. Нәрсә әйтәсем килә? Әйе, нәрсә әйтәсем килә тагы? Ул оешма Россия мөселманнарының тарихын өйрәнү дигән булса да, анда күпчелекне татарлар тәшкил иткән ул оешмада. Шуңа күрә анда Садри Максуди, Гаяз Исхаки, Муса Жарулла, һәммәсе шунда чыгышлар ясаганнар, халыкның мәдәниясын, белемен күтәргәннәр. Менә шулай итеп, мәвлид кичәләрен үткәрү бездә традиция булган, шуңа күрә штабка рәхмәт шул традицияны торгызганы өчен. Элхамдулиллахи раббил аламин вел гакибату лил муттақин ва салату ва саламу аля расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва сахбиhi ajma'in. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتولنا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك رسولك الكريم وعفونا يا كريم. أجبو ملستا وكلمات ملامش قرآن كريم وصلوات شريفة ثوابان bizga hidiyat yo'lini bosarga sababchi bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ruhini nasib eyle. Aning ahli bayti va sahabe-i keramlarining Adam alayhissalamdan olib
Hatamin mursalinlerinin ruh şeriflerine nasip eyle. Hususan Peygamberimiz tudaki vakitte beyan eylegen hasidesin. Irak'tan ve yakından tınlarga teşrif edici mümin Müslüman kardeşlerime de nasip eyle. Barça din kardeşlerimizni her urunda, her vakitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetlerini tutmakını, onun siretini hem tırmış yoluna iyermekle muvafik eyle. Onun Mevlid Şerif'in okuduğumuz vakitte kalplerimizge rikkas kızganış, yüzlerimizge yaşlar getirip Allah Teala'dan Peygamberimizin şefakatini nasip eyle deyip sıragan vakitte ya Rabbim bizning fazlın ve rakamın kabullardan eyle. Ushbu mecliste hayırda ve hazırda bulgan barcha mümin kardeşlerimning, ati-anilerinin, baba abilerinin ervahlarına vasil eyle. Ve gelecek zamanlarda da şimdi ushbu kuni şatlılı, hayırlı meclislerini yüzümüzge de, gürülge de yazarga, yüzümüzge de yazarga müessir eyle. Barcha bizni görkem hılık ve görkem gübedetler muvafik eyle. Her birimizge bakıt, saadet, ecellerimizge sabırlık, avruçalarga hayırlı şifalar, dinsizlikte yürüyüşü bendelerinin küngüllerine hidiyat nurun birsen idi. Küngül türlerimizge ışanış, yurtlarımızga mulluk bereket, imanlıklığı, küngül tanışlığı, gayile beketi, iminlik tanışlık, akıl hikmet nasip eyle. Bizning aramızda avrup gitkenlerge, tazalık beketine duymavçılarga hayırlı şifalarını nasip eyle. Indi bugünkü kütelişimizge, imanga kaytı yolumuzda bereketli devamlar nasip bulsaydı. Indi gamel gıybedette kılganda küngüllerimizge ihlas, haklıkta hem imanda naklık bir sen idi. Bizni Kur'an-ı Kerim bilen rahatlandır. Ana bizning için citakçı, nur, hidiyat, rahmet edip kılsan idi. Ya Rabbim, indi sinden tanıştırmış, şul turmuşumuzning hayırlı buluğun sürüyüz. Canlarımızı, tenlerimizni terbiye kılıyoruz. Allah subhanahu ta'ala'ya hamd sana şükürlerimiz olsun. Ya Rabbim, ihlas köngül bilen sıragan hacetlerimizni bizlerden fazla kermen bilen kabullerden eyle. Estağfirullah billah Rabbena la tuzigh kulubana ba'da hadaytana ve hab lana min ladunka rahmeten inneke entel vehhab. Allahümme